ya lepas boleh dia tak cukup kewipakan siari. Mereng semua bilang tuh ada selera soki penyedot pur latih cok hutang ember mengkui modal untuk makan setahun. Mari lah mari nak ngerisak narik madoli sehat. Bagus. Goh, ya rokok lah tadi. Tar melep ketukur. Lalu rokok lagi. Mat, Beda apa teh? geledek apa, Mat? Apa teh? Ya kan ngeledek beti. Loh, meki geledek betul ke abang na pole, Mat. Jo teh. Mek tula abang una pole. Sing kore kan ngalak furu. Oh, oke, Mat. Ada sel-sel soki. Yung sama kalako. Yila tina teh. Sing ko makilangus kalako dia. Sing kore meklendo masado panatang na koto ko. Mare nyaman odi. Mun kun karo oding gagi sila ko mololo, Mat. Pas bila sing sa akin hasil lako na gaki. Ten ke sing kore. Makita hasil pas pasin. Lo akan karanga kaki jeng ko alako. Latina teh. Sing ko makicang kaki sa alako akarkar. Kaki la tao sa urus-urusan sing ko. La kalako apa si kalako kaki. Yang ko la alako sa kalako sing ko. Tao sa urus-urusan oreng. Mereng ngisi mengoreng hitiar. Kajian soki jona karkar sa alako. Dok remah pakai akalar karan dan jalan. Batang babi tau kang tina akin. Paya pas bila di semari.
Din, Apa yon? di din makakidin. Apa ya tong leroko yon? Kakisibi ko apa yon nina yon? Apa ya nungo len jalan de din. Bito kang tinaaki. Maradin lakalako kakidin. Yon. Mung karibuli tangla ko yon. Siporo na fay ko yon. Mun kita bisa pah malako sa parid. Mun kalakon nga ji ya. Nyerowat langge fay yon. Muso malangga gelem alako nga ariya din. Ada lo gelem yon mat langge yon. Aja hujung lako. Yela wis din, selangkong ibu na ya. Mari nabi sengko le soro ah. Iya yon lah soro ada lo gelemon juga. Kok terus saya? Iya din, dekat mangkat. Setar kamat langga ini. Man, jadi kaki bodi dina yo. Kok mi leng si nyari kaki. Iya teh. Laku apa kaki mak nyari sengko? Ya nyora lah, aku pola lim kaki man. Laku apa teh? Mabicik lan jalan kok man. Ara apa bito kang kok pasti na aki. Mek bisa tinaki ada apa teh? Pula kentai bejer belum kaki teh. Bah ya man, pas tak bojur. Keng lakara tokang di tak anpos. Anjo teh. Sengko tak sangko mun ngentel aku na oreng ya. Deki sengko pakainya ku repu lah aku beri ngoreng. Mah ya man, laku aki man. Deki sengko mun laku ke kaki teh. Mun pas cak kocen beri ngoreng. Kaki bengal tanggung jawab ya. Bacok kaboter mengkorokeng masalah jimat. Deki lah pecang sengko. Iya mun kaki bengal tanggung jawab teh. Iya maju sengko alat. Kenden teh keluyan kok mata kok becik. Iya man, dapat totok si matoron becin aja. Di sengko dan tak kenangan si alako ya. Teh. Di melian silian saya kelaku aja ya. Aduh, jalan setingko buron ya man. Oh iya teh, mari nabi sengko lain tara. Iya man, di sengko dan tak. Hindi lah ko poler. Yuk kam mamat langgar pas tak dek itu. Teh, Oke man. Kamu malah keluar melopek dotung kaki man. yo sering sengko adoro teh abit. Lan cilan dia saya kelaku ya teh. Iya man. Masih lama hari teh. Mari dok rumah kaki man. Jarang kita rapi aja. Teti are perapi kapir ya teh. Iya man. Mun bisa kaki nyari bareng. Soalnya sing ngulu kelulu tak ada man. Ada kelaku cibi, boy. Mau nyari bareng lagi hasil lagi kedua. Enjo teh, engkau lah tak nyari bareng. Lek kelaku cibi, boy bi sengko. Ya mulai tak nyari bareng ya kalau aku man. Ya bisa kok kita nakin ya. Iya teh.
nyaman kerasnya cetak guys. Ya kabingungan deh. Apa kan kalau mesin kok kelihatan semang kita tak asarkan apa? Man, Apa teh? ya lah ada man. Ambu mayu siapa aja ngah. Idan teh dulu teh. Tangkung ya ki pato tuh bisa kok. Lah man, mula betul apa aja yang disabak perlu kelakuan. Terus aki deki pelaku aja. Iya teh sengko apa jeung aki ya. Ya kan ki mato tuh krele tangkung. Ya lah wes man, kor sengkot lamari may ngak kakek. Kok lamang kada apa aja ya? Iya teh lah mangkat. Kamu mat lang ke. Mi tada beli ko. Ya kelakon kita mah. Tak pati nyaman pikiran. Kabeh sengko. Sering cari karo mana ke. Man, lah, tak iya. Man, ada apa man? Juga man, juga man. Chú là ta đỡ mặt lăng cơ. Manusia makhluk paling membingungkan. Banyak ngorbanaki kesehatan hanya demi uang. Tapi kadang ngorbanaki uangnya hanya demi ajegeh kesehatan.
manusia merasa kebetir dengan masa depannya, sampai tak bisa rasa akih nikmat odi masa setia. Akhirah manusia mate tak bisa menikmati apa itu hidup.